Барығызға бүгінгі матур язғы күнде Күлді дүния ұшықтары құрылтай есімімен сәлемдеймін. Менің есімім Хабира һәм бүгінгі үшінші тапқыр Башқұртстанның Сибай қаласымен бәйләнештәбез һәм бүгінгі осрашуның ең сәбәбі болып, Башқұртстанның атқарған мәдәният хезмәткәре, Рәсей Федерация хөкүмәтенең Рәсей рухы премия лауреаты, Башкорт халкының сәнияте, башкару орталыгы һәм этнография укытучысы, Урал Бакыр Сезимтар мәктәбенең Башкортстанның атқарған халык иҗаты коллективы итәкчесе, Асия Султан кызы Гайнуллина белән очрашу һәм уның мастер-классының карау максатында йыелганбыз. Һәм бүгенге мастер-класстың инде темаһы балалар патриотиклыгын һиндерүдә башкорт халкының этник байларынан бүлектә куллану алымдары. Типаталар, әлбәттә буга тиклем көндез сәгать 12дә сашаттыгына бүген бuna кешене күрүмсә, кешеләр бүген әлбәт бу очрашу вакыты үзгәргәнгә дәүләт инде Султанның шулай дип. Әмма ләкин бүген менә шулай ук бүтән дәресләрдә язылган бүгенге дәресләрдән язылып бара һәм ул Рутайның YouTube каналында булачак һәм мәгълүматларны тагылай киңрәк аудиторияга yetkереп биргән ышанычта калабыз. Мин оештыручы буларак мына ушындагы безнең мастер-класска килгән кешеләрне кабул итеп барасакмын. Сибайларга инде Асия Султанова һәм кызларга бүгенге мастер-класста уңышлар һәм безгә үз бирәм. Эшебезне башлайык. Хаммагыз мөхтәрәм кардәшләр, атай-сәйдәр, Эләсәй, Олатай, Картатай, Картсәйдәр, укытучылар, тәрбиячләр, барыгызга очрашуыбызга һәлеңнән шатбыз. Барыгызга язның иң беренче байрамы 2 мартыннан котлап, үзе башлап җибәрәбез. Һәм моны соңгы вакытта үз бара шул хакта. Балаларга ватанды һөюне тәрбияләү өчен, патриотик тойгыларды тәрбияләү өчен Рәсәй балаларында айырым укыту әсбәпләре сынарга кирәк дигән күз бара. Миңа калса, башкорт халкының һәрбер эпик кубайыры, һәрбер апасы өстәлдә ятса, һәрберенең уларның балалар ватанды һөюдән, батырлык, каһарманлык тәрбияләүдән, нык көскә ия булган, нык куәткә ия булган безнең аманат итеп буындан буылга тапшырылга килгән кубайырларыбыз бар, кубайыр эпостарыбыз бар. Менә ошулардан, ошо эпостардан балаларга нисегерәк итеп шул эпостар менән кайгылайтыбрак итеп ватанды һөю тойгыгын канына, мейеһенә, йөрәгенә һеңдерергә икән дигән уйда булып, шул үзем кулланган алымдарды кулланмак булып торам. Һәм менә соңгы вакытта башкорт халкы бер касанда матур катын-кыз өчен башка илгә яу асып, ил басмаган яубасарлык унда юк. Ул һәр вакыт үзенең уралын хаклаган. Кирәк икән Рәсәй менән куша ул хугыш яланына сыгып Рәсәй территориясында хаклаган асаба башкорт тукымдары. Шулай булгас, бына ошо мәлдә хәзерге көндә мин 15нче буатта язылган Илүкәй менән Мурадым эпосынан башлап китмәк буламын. Унда Туктамышхан безнең якты килеп баскас, Илүкәй Хамрау картка килеп, көйәләнеп, кәнәш сорай. Булай дип сорай ул. Туктамышхан тигәне, ойшып яткан dur йортты, өктән куйда итте бит, арызганда ерләрде, Yavaş kuyda itti bir, yavrum da o günde, köle
Иннемәгәр. Мына Урал батыр эпосында кеңеш алып йөрегез, кеңеш биреп йөрегез дигән күзләр бар. Иң тәүдә яуга күтәрелә икәнбез. Безнең һәрбер башкорт гаиләһе айрым гаскәр булган. Ирендә, катыныла, балаһыла, үзенең яшәгән ерен, үзенең уралын хаклап торган. Мына был хас тик башкорт халкына, тик афган халкына һәм гарәп илендә яшәгән гарәп халкына хас тойгы. Дәүләт булып, яуга сыгы, гаскәр нитеге дигән түгел. Һәрберегә уның яугер, әсә яугер, ата яугер, бала яугер. Мына шуңа күрә тагыла һәрбер гаилә ошынан күренүенсә үзе бер дәүләт, дәүләттең кисәге. Гаилә нык икән, дәүләт нык. Гаиләне ныгытып торган, атаһының хүлен һөйләткән әсә кеше бар. Һәм гаиләне үз еренә, гаиләнең тоқым канынан нык итеп бәйләп тоткан безнең гаилә бетүе, безнең бәйләп куйган тарткыларыбыз бар. Мына бу тарткыларны минең үземнең этнохудожество бүлеге беренче курстагы мына эшләр күрһәтегез кызлар, икенче курстан әйберәм. Һәм дә ки мына ошо тарткыларны эшләп, буларның мәгънәһен аңлаһын дип, иң тәүдә мин эште шуннан башлайм һәр вакыт. Моны ни өчен? Чөнки Урал батыр кыен хәлгә калып, япа-яңгызы кушкан сакта, Хомай үзенең улына карап, нимә дип әйтә инде? Идел улына булай дип әйтә. Атам яңгыз булмаһын, дошман яуы еңмәһен. Бар атаңа юлдаш бар, яуга сабыр кулдаш бул. Уралдың икенче бисәһе Гөлстан Нигеш улына булай дип әйтә. Батыр булып туганһың, батыр булып туганһың, атаңа кулдаш булганһың. Мен тозларга кил балам, атаңа юлдаш бул балам. Катил патшаның кызы Яйыкка әйтә. Уралдың өченче бисәһе. Яйыкка әйтеп, Яйыкты дүрт батырды терелтеп, Яйыкка кушып, Урал батырга иренә ярдәм итеп җибәргәндә, Яйык атаһына Урал батырга килеп нимә дей? Сине эзләп килдем мин, сиңа ярдәм итәргә билем биштән булдым мин дей. Шүлгәндең улын Айгылау Урал агаңа ярдәм ит дип булай дип бирә. Балам атка мен сине, ирем менән кит сине. Урал агам юлынан, балам яуга сап сине. Бында әсә кешенең илде хакларга, атаһының эргәһенә балаһы илен хаклап, гаиләне хаклап, дып дип басып торырга кирәклеген, атаһы белән куша яу сабырга, дошманга каршы көрәшергә тиешлеген аңлата алган әсәй. Мәрьям апай Буракаева һәр вакыт Хомай әсәй кеше акылда аңлата ди. Урал ил хаклар, током хаклар, ил тотар кыдрәткә ия булган көчләр дине. Акыл көсе менән ир көсе, куәт. Улар һәр вакыт башкорттың бергә юмарланып килгән, куша үрелеп килгән әйберләре. Һәм мин яш кына укучылар белән очрашкан сакта, ошылайтып укытучыларына, хәзерге менә ошы мизгелдә ата-әсәйләрдән булай дип сорайм, бу минең юма. Дөньяда иң татлыһы, хушбуйдардан ефлеһе, барнала баш булыр, әйтсен ниндәй ес булыр. Ата-әсәйдән
Bala yese ul bulur. Bala yese ul bulur. Oşunu uq balahına tübep eytebin. Ata balahına, ese balahına eytebin. Dünyala in tatlığı, hoş duygan da gizliği, tanhıktan tanhıklığı, eysi balam ney bulur? Cevap, balanın cevabı neylerek bulurga deyiş? Kabatlap cevap verebilir. Dünyala in tatlığı, hoş duygan da gizliği, tanhıktan da tanhıklığı, esey yese ul bulur, emmem yese ul bulur. Mına balanın cevabı mına oşulay bulurga deyiş. Esey yesinden pukrak hütün imip üsken emmem yesinden de bala üsün tatlırak, gazizrek yes yok. Şul yeslerdi yeske şunu bilip üsken bala nişlep gaylehinin hağın attırmağın, nişlep il hağın attırmağın, nişlep o Ural'ın başka elem itip başka yakka nişap oltaratın. Şundan mına Koңырбұға эпосында былай деп айтылған. Yüreğinde üzgen harıldığa Kükrəginə hayılan bal ikən Tuğadayın kütkərib, tuğaların küttərib Kükrəklindən imədib, göz nurun tepililib Yanında ödür bergen Əsəbi tulu belegen, belegen, dağ belegen, əsəbi tulu belegen deyip eytip gidiler. Buna şuğa göre bala menen əsə beylenişi, bala menen ata beylenişi, bala menen devlet beylenişine eyleniyor mümkün. Çünkü o şu Koңырбұғала Tağla bir nime deyip eytiler. Batır kılsın haklağın, kınğı yaşı bulalır. İl namısın haklağın, il azamat bulalır. İlde yavğa öndegen, ilde bir zan bulalır. Koңырбұға hev hev hev, bir kavkaydı zev zev zev. İl namısın haklağın, İr azamat, ir ulaman bulalır deyip eytiler. İlde yavğa ündegen, ilde bir zan bulalır deyip eytip gidiler. Mına oşu Koңырбұға eposunda. Hem de ki mında tağla bir nime var. Biz mına Koңғы yıllarda hükümet tarafından da özümüzün әсә тіліне бик көп ихтибар бүленуін көрәбіз. Һәм дә ки мына Илүкәй менән Уралында былай дип әйтеп китәләр. Уралда туган баланың теле сыла башлагас, әсәй тигән күздән һуң икенсеһе Уралтау. Мына ошо гына күздән дә күренеп тора. Әсәй үде ең бірінші болып баланың тіласыға, екенсі өт Уралтау. Әсәй менен туған елдің, Уралтаудың, ватандың атай салбыздың mühimлігі бір кемелде тұра. Ол біздің жер, біздің yaşagan жер, біздің ватан. Һәм біз оны хақларға болсылабыз. Buna nimelikten atay eseylerge karab eytem. Buna minin varyant Koңырбұғаны nime deyip eytilem. Bala turağında kalan sesin iri eyde. Küdene karab bəvildər, mine karab bəvildər. Güldəgində səngildər, bir də qayğın taratır. Səsə
Тин яшәк бына тауыр біздің илдің сұлтаны. Сен Уралдың шұңқары, мен Уралдың тұлпары деп айтып кетті. Ол өзінің бала таба тұрған әсәһінің шул тиклем бүйіклікте тұрғанын, оның камиллығын өстеп, сен Уралдың шұңқары, мен Яландың тұлпары, теңе шәһәт бізден туыр, біздің елдің сұлтаны деген сөздерді айтып. Сене қарап әуілдер, мене қарап бәуілдер, бүті қайғың таратып сәсәттілден. Тағылап шуық мәғіне. Ғайлә туған ел. Ғайләні хақлап, нықлап тұта екен бін. Әр бір ғайлә ағзағы, әр бір бала атағы үшін, әсәхі үшін, ғайлә үшін хаққа баса екен, яуға сыға екен. Ол ғайләхі біне үшін түгіл. Ол өтінің елі, Урал тауы, дәулет үшінде хаққа басқан, яуға сыққан кіші бұла. Тағыла мына Уралдың, тағыла мен қайтам Қоңырбұғаға. Онда былай тірейтілі. Уралда туған балаларға тағыла. Уралдың ұлдары көп, келген жауға бермәстер. Уралдың қамауы көп, ырғы паша инмәстер. Ей Уралым нағынғын, дұшманатқа йығылғын. Шулайтып әйтіп кетілер. Мына шул Қоңырбұғала көпме малдығына данлап, Қоңырбұғалығына мақтап, оны тұқым, нәсіл алып барусы мал деп түгел, батырлықты ошы туған жерде ер ат қына түгел, балалар түгел, хатта туған елін көсәп қайтыр мал турасындала көз бара. Мәселен, Еметіп айта берінде, Уралына артылып деген ерден батырлықты ғана малқайдардан, ұрылдағы ұлылардан деген ерден бір кетек береді балалар. Кеші түгел малқайдан бұлғалдарын ейтіп, қылым ойынсақ үйретіп, туған елім деп келген, білгендерге біліктір, білмегенге көріктір деп әйтіп кетілер. Ошу Қоңырбұғала батырлықты даңлап бұлайтып әйтілер. Уралына артылып, тірекленіп тартылып, ергетіріп аяғын, тауқаяға таянып, дұшманына уқталып, ақболында елдеріп, саптарында сағышып, ен аямай алышып, күнгел қауып пөрін алып, балы тамақ құлық алып, қолындағы қаласын, ян-жағына hirtegen, düşmanına uqtalgan, battır bulmayken bulağında, battır bulmayken bulğan. Bizge turmuşumuzga мәғіне бере тұрған көпкене ерлер бар. Ошындай оқ ватанды хүйіт тұйғығы малға түгел кішіге, елге тұғырлы қақлау, ақ қақлау лайата, қарайлыға лайата, ақ бұлатта лайата, лайрекмен хауғалуда лайата. Біздің бүлте болған эпостарымыз ярышышып кемудардан бисе хайлап алудан түгел, бүтте данын халып, қанын қойып, Уралын хақлауда, илін хақлауда, ғейләхін яқлауға құрылған бар біздің фәлсәфәви қарашымыз. Һәм мен ең
Илеукей менен Мұрадымда Хабырау 75 яшьлек Хабыраудың күйініп, илап, әйткен көздерін ұшында отырған құрайсы егіттәрін, домбырасы егіттәрін, һәм Башқұртстанда түгел Рәсейде біргіне бүртік бүлек этнохужоство бүлеге сәсәнлік сәнғатын генә үйреніп қалмай, халық кәсіптерінде үйренген біргіне бүлек. Һәм шул бүлектің пайыптары эпосты үйрену предметі бойынша ең тәуде хамақлап, Илеукей Урал батыр белән параллель рәвештә Хабырау Жыраудың ошы әйткән күздәрен йөрәгенә индерергә тиештер дип тагам. Балалар, Илеукейнең Мұрадым китте. Хай Уралтау, Уралтау, Урал тигән данлы тау, күпәрүдә ыргытып, яуастырган жанлы тау. Елна ике түләгән, акшай ак булыр, Йөненән көпләгән, тиреһенән тун теккән, табын туйында, кунагының һыйында, тәкәләрен итеткән, һарыгы күп Уралтау, һарыгы күп Уралтау. Берәм-бере ел булып, күкрәгенә һактатып, сәскә үлән бал йыйган, бал корты күп Уралтау. Артнан хукма кыдырма, алдан кейе удырма, кырпау кыяк кыралайга каюр сетеп маңайтып, яшь балалай уйнатып, төяк булган Уралтау, төяк булган Уралтау. Ягың һөйде сыраны, каргавына туйынган, һарып ләнә күп кырпау, умыр зая сәскәһе, кырарып сыккан кояштың, ялыһына кытайган, япрагы күп Уралтау, япрагы күп Уралтау. Түлия ергә талпынып, осып килгән кошларга, тирә-ягы тәңкәләй, кырсын менән биләлгән, хармыттарын һалаулап, егәне кауа тегелгән, мөлдереп торган алдырдай, күлдәре күп Уралтау, күлдәре күп Уралтау. Һай, 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 һай. Илде туфандай каплаган, дилбәриян үрсәтеп, йөргән сәскә агасын, һаватында тынсытып, залилаткан шүлгәнгә, акбу толпарын менеп, диңгә йөрдеп яуасып, данлы Урал батырының буйлап килгән хукмагы, безнең данлы Уралтау, безнең данлы Уралтау. Етер алдың атағы, барыныру йәйдереп, уйыр мактап һөйдереп, барна ата булган тау, барна ата булган тау. Иделнеге шайыкты, үдәле касматты, алтын сәкле елендәй, барын бердәй агызып, балаһын күреп пейгәндәй, әсәләр уарып пигиткән, барна әсә булган тау, барна әсә булган тау. Һай, 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 һай. Урал илгә атавыл, Урал илгә әсәвыл, Уралга тел тейдергән, ата сәһел көйдергән, тыума бала хәҗәвыл, тыума бала хәҗәвыл. Атаһын ата тимәгән, илгә батыр булырмы, әсәһен нәрсә тимәгән, илгә дана булырмы, ата кадерен белмәгән, илдең канын белерме, әсә кадерен белмәгән, батырга тай булырмы? Илдән кан яу батканда, атаһы үткән юлмат, иле яуга киткәндә, әсәһе үткән ертекмәт. Ай Уралтау, Уралтау, үткән көнең уйлаһам, батырлары укталып, корт өйендәй тупланып, күрәм хаклап торганын, күрәм хаклап торганын. Ошо көнгә күз алган, иләһе күргән йортыма, кылыч хагак тотырдай, батыры беткән илһыма, теймә бәре яусыл
артындай, иәһір қалғаны йортыма, ишігі асық йортыма, Ишігі асық Уралтау, ишігі асық Уралтау. Хай, 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 хай. Баран өткен қан яудың, қаны тамып минленген, топырағынан жаралған, Уралына қиынған, бір батыры юқ мәне, бір батыры юқ мәне. Деуге яуасқанда, біреуге биш көрінген, алмай келген дұшмандың, ханын хаунап тұрмаған, тұрмасыйген қиғырдай, аз көрелей Ұлталып, яуын қырған йотынып, Урал батыр ермәне, Урал батырдай болып, туған батыр юқ мәне, туған батыр юқ мәне, Урал батырдай болып, туған батыр юқ мәне. хай, 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 хай. Бына ошу хүддерден hun. 14-сі, 15-сі Буатта yaşagan İlüke'nin Murad'ın epasında 175 yaşlı Havral'ın etken küdleri oşu gündeler, oşu vakıttalar beden halk üçün, beden il üçün bir aktual problem olup kalan. Rahmet, bana oşulaytır, balaların yüreğine ulup kanındır hağı, kanın kaynatıp yüber hağı. Meyi kapkasların ası, tuğan ilde, Ural tazı, vatanımızı, hüyü duygularım, atay minen eseyli, gayleni, kaderle, haqlav duygularım, hindiral haq ballarga, bit de мәслихат olurmen. Rahmet, haravdarga yavaptar kitem. Haravdar bulmaha atı bugünkü epikaterlerde balalarda patriotik duygularını terbiyelevde, gayleni haqlav duygularını terbiyelevde, ninde rakiti, nisi rakiti, oşu alımdarda kullanıp, ataselerden, okutuslardan, terbiyesilerden, karseyimden üleşlerden, kartayımdan olataylardan işlevi külher bir de heybet iş bulunur. Hem de bayakla elgile bayağı oşundan faydalanıp min uylemden gülegime taliptardı sakıram. Buna minin 4. kurslardan Ayhılov, 2 Ayhılov'dan bana oşulaydı. Şar siye. Ballarımdan benim artta tıra, 2 aksitte tıra. Keyiz huğav. Alımdarın ürenivi, keyiz huğuları, balaz huğuları. Elekki zor toluptardın üstünen yağınıp oturgan kalın şelderdi huğup ürenivileri. Bu bir gerekli iş tip tavan. Hem tilevsiler bulhan, bulurga değiştir dep oylayım. Uydu 9. klastan hunda, 10'dan, 11'den hunda min hezi kütüp kalam. Bir yağı var, minde ısınlap, küs salıp, okurga gerek. Yatlağandı yatlap, hamaklağandı hamaklap. Teksibegine tüve, ene tutup sigip, balast huğup, keyiz basıp, yürenü, praktik yağından büte alımdardala, oşu balalar alıpsıga, büte gittiler, min bizimizden oku yurtuna sakırıp kalam. Hem de kütüp kalam. Hem büte dünya kurultaylarının oşulaydı, minin sesenlik, min yürekken sesenlik alımlarına, minin sesenlik mektebine ihtibar bulup, ustalık dersleri zoom aşağı alıp barularına min bir zor rahmetlimin. Hep
Ошы ішігінен де халық үшін зор қаһарманлық ішлеп жатабыз. Сіз меня Англияда стажировка өткен инглиз тілі оқытушысы тип түгел. Халық сәсәні дейіп, зорлап, сөз беруге бек зор мәртәбәлі күзге ие. Сізге зор рахмет. Күзігізге зор рахмет Асяпай. Әр вақыттағыса фәхімлі дәріс болды. Бек зор рахмет. Құбайырдың күшін көрхәттігіз мұна. Уқтысылар егер болған болға, кішінің әдірәк болу істіп шыра әлбітті. Мен бүгін Құбайырдың күшін көрхәттігіз батан илгерлік тәрбиелеуге. Бек зор рахмет бізге. Мен яшайым. Студенттарыңызға бек құланып отырам. Қошылып матурды перлап отырады. Рахмет қыздар. Афарин, егіттер. Рахмет сізге, көзіңізге қуат. Мене қуат берген сізге өзіңізге рахмет. Sultan'la bir tane uzay tırnacı geldi. Buna Mart ayında bulatırılan konkurs kuramında da ayıp gitmedi. Buna bizim Respublika масштабында, buna Рәйсә Абдрахман kızı Күзбекова, Мәриям апай Буракаева, Урал Батыр мәктәбен, ул мәктәп миндә уже 27 ел эшләй. Һәм миндә укып сыккан, өйрәнгән бөтә балалар да дөнья кимәлендә зур сыгыштар менән зур җиңүләр яулап кайталар. Илләмәгәр ул балаларны республикала белмәйләр. Улар миңа кайталар да дипломнарын күрһәтәләр дә шуның менән шул үзләренең мәртәбәле эшләрен бүткән дип исәпләйләр. Һәм беренче тапкыр республикага 12 юнәлеш буенча һәр бер эпосыбыз белән Алпамыша эпосынан Әз дигәндә 5 варианты, Аккаккыла әз дигәндә 4 варианты, Коңарбуга әз дигәндә 6 варианты, Заятләкнән Һавалау әз дигәндә 7 варианты булган һәр бер эпик әсәргә, һәр бер эпоска айырым номинация куелып, республиканың 7 яшьтән алып 17 яшькә тиклем 3 яшькә бүленгән. 7-нән 10-га, 11-дән 14-кә, 15-тән 17 яшькә тиклемге балалар яшьтәр арасында бәйге үткәрелә. Бұл бәйгенең төп сәбәбе шунда, күп кенә вакытта без Урал батырды тыңлайбыз, хамаклап әйтү юк. Уран халып, кыскырып, шигырь мактеп, төрле рәвештәргә инеп, я хайван, я тегеләй булып, кыскырып, акырып, бакырып хәбәр һөйләйбез. Илләмәгәр һәр бер эпик әсәргә һөйләнүе бар, матур итеп, проза булган керек. Һәр бер эпик әсәргә хамаклап көйләнгән йөре бар. Шул ук Аккаккыланың дигән Хайбаюлы, баюлы, ягаларың каюлы. Düşen attığına beylevli, Akdirmenin üstünde, Yathan tuşeke yuleyekim, Yirtende turup, Karam dey, Yürüp de evelep, Baykam dey, Yapılmahan. Munda beye kuvat yok, Alması var dünen yok. Buna yeni güne edip alanda min sizge üst variantın bir oturan Akkakkılanın. Nişrep bizge onu öğrenmezke. Esehinen Fatiha algan Alpamışanın. Barğın halı maydan askan rizalığın versese barayımsı deyip kurağında. Barma balam, kıraşsını
қайсының қолы ділген барма балам деп еткен әсән мұна бір варианттың хамақлап, матырлап келіп еткен екенсе менің bir melike berbene başlandı dey berberenin bilin ana başlandı dey un koluna Allah yeget yenge alamay kul koluna Allah yeget yenge alamay baranalı kütterede yerge taşlay Alpamışa тәгәрәйдә қабат башлай. Мына нисеме түл. Манасты алға. Бүті манассыларды манасты бір генә көйге әйтәләр, бір генә хамақ, түллі сөйләп. Қалмықтардың жаңғырын алға. Бүтәгенә қалмық. Ақындары, сәсәндері жаңғырды хиләусілер. Бір күйге әйтәлер, илләмәгәр импровизация деген неме бар. Хәм олар үдәрінсе итіп әйтәлер дә күйі бір. Әбідің, әр бір варианты эпостарғыдың. Өденің хамағы бар, өденің елдігі бар, оның сыққан ері бар, таралған ері бар. Хүйленген Үзінсәгіне әр бірінің варианты бар. Шуға көре, яштәрден башланық, 7 яштен 4 минут буламы, 5 минут буламы бала хейләхін. Хуңнан мен үзім баланың хейләу қуәхін өстіруде, несі кетіп хейләрге, Несі кетіп хамақларға ұсталық дәрістерін ошо бәйге барған осырақта өзім үйретіп кетірмін. Әгер де, мәгер, кәрек таппағы, бұндағы менің бұна ошо отырған сәсәндер мәктәбі, мұна ошо сәсәндер мәктәбінің бүлмәхі, әр вақыт шалтыратағызда келәхіген. Әр бір бала мінен, әр бір үлкен кіші мінен, әр бір ер азамат мінен, қатын қыз мінен мен айырым ішкейім. Сүнки менің мінен кетіп бармағын, менен ошо қалғын артабан давам еткен деп ойлайым. Барығызыла балалардың Урал батыр балалары тауышы бәйгесінде қатнашуыңызды құрап қалам. Өтінем балаларға өзіңіздің үстел китаптар болған, әр бір аның үстел китабы, эпик әсәрдәрбеді, эпос құбайыдарбызы үйрету балалардың білуі мұтлақ дейім. Рахмет. Yapmalarda, Kılıkay Tribun'un kanalında bulası, hem bizden indi tam bir Asiye Sultan'la şunda taqdimi var. Buna bu Ural Balaları Tavuşuk деген konkursun reklamını bayısından biri ötübüleyim. O halka ele gidip öldürmelendir o. Halka bari bitmelendir bu konkurs duramında. Şöyle indi. Şunda reklamını taqdim edem. Hem bizden kilahi o sıraşı oğladır her kilahi adına da piyatnitsa bulur. Тигүләбеден шулай сәгать 2-ле Asiye Sultan'ın şulay mı? Ярар болған 2-ле мына бүгін ертәнсәк болғас кеше әдрәк булды түгел мә. Шулайрак булды. Күнен дә алыштырдык. Күнен дә алыштырдык. Икенче 11 март сәгать 2-ле шулай тотып калабыз. Барабызлар без район курултайлары, шулай ата-әниләр комитетлары аша ссылкаларды җибәрәбез, укытучылар аша, башка гимназиялар директорлары аша ссылкаларды җибәрәбез. Кімдер ішіне қалған шуларға таратырғыз. Һәм инде киләһе дәрестің темаһы баланы өгіт нәсихат көрәкләреннән тәрбияләү. Әсәбәй тәрбияләүсе шулай. Анда инде балалар бакчаларының тәрбияселәрендә күбрәк сакырга тырышырбыз. Ата-әниләрдә балалар бакчаларының тәрбиясенә уларга якын тема.
Hürmetli arkadaşlar, kollegalar, Asya Sultanlığa tanrılarımız biletleri var diken. Benim tığım birtilerim Asya Sultanlığa. Belki ilahiyat şuraya sığışırlıkta buna konkurska edilinsek halka vitaminde epostarda hüle ustalığı buyursa birincisi ödük. Buna bunu bırakırız bir de şunu. Birincisi vital bu hatta bile. Bular Peki bulur mu ki? Bular ilemeger ögüt nasihat temaha bik gerek nime biz bit ballarını terbiyelev maksatında şulay bulay tipkine boyuk biledir. Ulardan milihine uyhalınıp ögüt nasihatte ısın ite balana kabul itirli alımdarım bilmeydir. Şuna göre bula ikinci derste. Yaray alay kileha saçkındarga diklim. Kırıllar bunun hayı Asya Sultanlığa kızlar kaldı rahmet ettik. Bugün bu sıraşı duruşumuna tamamlaydık. Efendim adına eğitim başarayın öyle kırıllar. İyi. Ne diyeyim? Bayramla Marina Soslay'ın barındılar. İçerini kavlu, Sartıkbank'ta Ortalarda bir önemli ispatlarla devam ettik ki sonuçta kullanıldı. Rahmet. Rahmetinizge rahmet. Sınıfta var buldular. Yetip giriyen ilgisi var bayramı menen katın kızlar bayramı menen itenlik havlu hem katın kızlar kavulu. Havlu.